Ona gutuika makanitha ni mamwe manyiti itemi aria manyitanire na thirikari bara-ini ya kuhukia unyui wa njohi cia ibango, atongoria a makanitha ni monanitie kwaga kuiganira kwao hari uria honge cia thirikari iratwarithia na mbere bara ino. Akiariria atungatiri na etikia kuma gitaru kia irathiro, mwandiki mukaru wa kanjo ya makanitha NCCK niwe Canon Chris Kinyanjui augite thirikari iri na uhoti munene na icoka ingihuthira kuhurana na njohi ici kuma kihumo kuria cithondekagirwo. Hii maneno ya pombe serikali ikisema iishe itaisha na siku moja. Ateterithitie ati bara ya njohi yaya guthie na mbere na kurituha kungikinya thirikari iguthie na mbere na kuhithirira itanga na andu mari gatu aria mari thuguri-ini ino. Wanagema hii pombe tunawajua, kuna wale wanagema hapa polepole hapa chini, but they are protected by our people who are in government and would like this protection to be taken away. Oho ni oritie atungatiri aruna ake matikaregerie kuhunjia cigie ugwati wa njohi matura-ini, magongona-ini ma kanitha ona manja wa kanitha na haria hothe mona mweke kwariria muingi. Wale watu wanakunywa pombe ni Wakristo, na wale ambao wanapika wale wanagema pia ni Wakristo, hata wao wanaombea biashara zao na onsani wanaleta kifungu the type from selling pombe. Hao kwanza ndio tunaita na tunaweka kwa development committee watujengee kanisa. Atungatiri aya moritie honge citiganite cia thirikari na citari cia thirikari cithie na mbere na kunyitanira kuhurana na thina uyu. In every village, in every corner there is a church. That church has a pastor, has a committee and meets there to give spiritual nurture, to guide people and to lead people. Maritie mari kigomano-ini kia o mwaka kaunti-ini ya Meru, aritie ari kigomano-ini kia o mwaka kaunti-ini ya Meru kiria kirehete hamwe atungatiri kuma kaunti-ini ya Isiolo, Marsabit, Meru na Tharaka Nithi. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.